Senior staff ko on my Facebook. They were inviting me. Punya motole havi Melagba fukba mula Copy my colorful. Na makbola moji Na bamadi chava wobo Umalona namo Umalona namo de Utakwenya ba Mavajo gadele yegosi Utakwenya ba Mavajo nundudule yobola Fuwa mewo Nekpo ma bada batoye Mavago susube Majise mi jade no kukumula Na mauliko Nyaka madunu matu khofela Mama no amasi Dope nyawe sao Fuwa mewo Nekpo ma bada batoye Fuwa mewo la Nekpo ma bada batoye manye Fuwa mena Nekpo ma bada batoye Punya motoli hafi Melagba fukba mula Na makbola moji Na bamadi chava wobo Umalona namo krola Utakwenya ba Mavajo gadele yewosi Utakwenya ba Mavajo nundudule yobola Fuwa mena Nekpo ma bada batoye Mavajo susube Majimze mi jade no kukumula Na moliko Nyaka madunu matu khofe Mama no amasi Dope nyawe sao Yawe Gazova Eveniba TV. Bedo fienyi boko na miakata. Egba ganyen keke tohe ade. Ale miakata mienye hokokwa. Miadome. Between us. Wona ya. Fike misrona ale ke miatiaka. Ple mianoneo. Ale ke miadoka. Nuito. Ple mianoneo. Ke egba. Eganye nkeke tohe ade ike nya idrogemi ala enye nya de ike uchu brother legbegbe nyonyo go ha mesera gomo eye be leke nyonyo fe nono metotro yefugbo be mood swing akakako nyonyo eyomo kakako enuko kakako ewala Mime gome semon. Eya memi be mia adru le. Egba pen keke ya ji. Ke efo afeto. Toheade leziame. Ple afeno. Toheade wawe leziame. Pekpegede mia no. Be mia adru. Enya yame. Ke afeto Vincent Peglo Togbe Elezia me pepegede mi anu be mi ajuru enyayame Togbe Peglo sorry Weson Yo mezorango Weson ke majipe ma honya viere chogba afma ide mi adagbo Majibe na dogbene nupola enya ni be mi agbelenye mood swing alo totro ikele nyonyo me kakebe anya kwa otro enya ke agbo na ogba afi ne mi abaje gomentonto akpe dokumajiwa macho yi amadogbena eduaja be vieto evenyigba TV Penya selao Bala ameyo kata miakpom Le yavala ji Facebook Bala to kata Eye nyakbedona me yine sro nyakble vinyo
srɔ̃nye lɔlɔ dzifa etsikpeglo vinyewo sefiamɔ sedzɔdzi kple senyuie dzɔ kple nye dɔwɔhatiwo katã le wòla senior high. Mebia be woaɖo to mi eye woase nya yi me dzro ge mi le. Míaƒe tanya kpie kɔa le English gbeme wo be mood swing. Ne ma ase gɔma nyama English gba ɖo nya do nane tututu ta ne ma ase gɔma efia tɔtrɔ gobi aɖewo yiwo ke yia dzi le nyɔnu ƒe agbe me abe amegbetɔ ene. Alebe tɔtrɔ ma enu geɖewoe hena tɔtrɔ ma kɔ vana nyɔnuwo dzi. Menye wɔntɔwo ƒe lɔlɔ̃nu ko nyena be tɔtrɔ mawo vena o. Alebe nu yawoa wotso vivisese alo dzidzɔkpɔkpɔ va yi se ɖe vevesese dzi. Ta kpia ne mi gbɔgblɔm be mood swinger le nyɔnuwo me enye tɔtrɔ yiwo ke yia dzi le nyɔnu ƒe agbe me. Eɖewo lia wonyena dɔléle ƒe nuwɔna gake ɖewo lia enye dzɔdzɔmenu ko le nyɔnua ŋutɔ ƒe agbe me nenye be ɣeyiɣi ma wova kɔa ele be nyɔnua nakpɔ tɔtrɔ le yeƒe agbe me. Ta nenye be mɔnukpɔkpɔ anɔ anyi ne ma ke matɔ si nuwɔna mawo ƒe ɖe dzi yi ke wɔnɛ be tɔtrɔ ma va na nyɔnuwo ƒe agbe me. Ke miava ava ge ɖe me Akpe kaka Aƒenɔ Florence Wese Akakpo wezɔ nebe topic ya tanya ya ne nyɔnu mele zia moa aha ŋutsu ava ba mi omenya be mi aba ge ya gake ele zia me because wawe dzi nua dzɔdzɔm ɖo atama a share experience plus when atama se gome wa de eteƒe ta Aƒenɔ Florence Ways of Anyigba TV. Atomato bene nipolawo katã kple nyaselawo katã Anyigba TV kpɔlawo katã meɖo fi mi xɔxɔna mi. Ale be woyɔ nye ŋkɔ ho ŋkɔ nye Florence Akakpo Kwese. Tafi ni ya mi va be miadro nu me ku ɖe ale yi ke nyɔnuwo ƒe nɔnɔme trɔna míewo ke he nɛ vi. Le nyateƒe mea nyɔnu menye ta ate ŋu adzɔ be fifi le afi akpɔ woanɔ nu ƒom gake le ɣeyiɣi aɖe me koa ke emuyɔyɔ va nanewoe he nɛ vi nanewoe dzɔna hafi miaƒe ememe kple gotagome sia amewo ƒe nuwɔnawo wɔnɛ be miaƒe nɔnɔme trɔna le nuwo ta ne mi mɔnukpɔkpɔ li ka ɖevi va be miagblẽ mi gblɔ ge wòavɔ akpe ke miayi dzi tsatsa meku nenye be edzi be yeade nu enya me mɔɖeɖe li woya do wo nya do ɖa miaƒe social media handles wo Facebook fi ke ne miakpɔm le ŋlɔ ɖe fi ma naŋlɔ ƒe ŋkɔ enya yi ke ne dzi be yabia kple tsɔkpi yi ke ne be yawɔa atama ada wo katã ɖe afi ma ke Aƒetɔ Vincent Tɔgbe Vincent Kpeglo meku egblɔ nya ɖe be nanewoe nana tɔtrɔ mawo wo dzena go alo tɔtrɔ mawo wo vana le nyateƒe ma mese ne ŋutsu geɖewo gblɔna be nyɔnuwo ya wo katã nenema ko wole kaka ko wole kaka ko beba biena be maybe ne nenema ko wo katã le fia be it's a normal thing me ya biena nenema Tɔgbi Kpeglo medzi be na to atsi na ɖeme na mi enu yiwo ke nye nua yi ke hena numawo vene akpe ava le yi ke ne gblẽ xoxo nea ne nyateƒe míegblɔnɛ mía ŋutsuwo míegblɔnɛ be nyɔnuwo katã mama ɖeka ƒe viwo nye mama ɖeka gbɔ wo dogo tso
ta abale ma dongo gble hoho ne wɔna aɖewo yi dzi le nyɔnu ƒe agbe me yi wɔnɛ be nenem ƒe tɔtrɔ yiwo vana enugbãtɔ yi dzi matɔ sia enye ɣeyiɣi me ke wole gbe ne be wole gbe ase gɔme ɣeyiɣi zi gbãtɔ alo ɣeyiɣi ke wodo le aƒeme Ok. nenye be wodo le aƒeme ɣeyiɣi ma ɖoɖom be tɔtrɔ nava eʋuwo natrɔ yi ke eʋu gbegblẽwo nadogoa Ok. ewɔnɛ be tɔtrɔ vana nyɔnu ƒe agbe me aɖe yiwo eli vovovovo tso nyɔnu yi nyɔnu gbɔ alebe nyɔnu aɖe lia etɔ ava yi ke mase veve o gake ame aɖe tɔ va ase veve ame aɖe tɔ va ana be eƒe lãme nagbɔdzɔ ta magata wɔ nu abe ale wòwɔnɛ tsã ene o ta abe ɣeyiɣi ne ɣeyiɣi ma wova ewɔnɛ be nyɔnuwo tɔtrɔ geɖe vana le woƒe agbeme ɖe seselelãme yi ke wome va le gaƒoƒo ma me ta nakpɔ be ne nyɔnuwo ƒe egbeleɣi ɖo alo woƒe asi ɖo anyi ɖoa tɔtrɔ vana le woƒe agbeme nu bubu yi ke megadzi be matɔ tsia ye nye aɖe yiwo nenye be nyɔnuwo ƒoƒu enye be nyɔnuwo ƒoƒua megazu ye ɖeka o eʋu ma yi ke ne le yama me yi ke ne va zu amegbetɔ alo ʋukoevi sue le yama ye hã be nɔnɔmewo edzi yim le nyɔnua ƒe lãme ta aɖe yiwo akpɔ be nenye be nyɔnua ƒoƒu alo dzinu se teti koa akpɔ be tɔtrɔ ɖewo le eƒe agbe me ale nenye nyɔnua tsã megale nenema o le kpɔɖeŋu me nyɔnua yi wòdze gɔme nenema efua va efu ɖe nɛ nenema kɔ ata agblɔ ne wo ame yi ke ne nye srɔ̃ vevietɔ wosrɔ̃ abe ekpɔ wɔtse ma le ehosi me le afɔdzixɔ gbɔ ye kokoko na ƒle vɛ nam Eya le afɔdzixɔ gbɔ. afɔdzixɔ gbɔ nenye be meƒle afɔdzixɔ gbɔ tɔ vɛ o kɔa nenye gbe va wòɖo ŋɔtsi gbɔ nɛ kɔ edze be wòatutu aƒu gbe ke wɔme yi ke nenye efuatɔ alo wɔme yi ke nenye srɔ̃ mese egɔme o ta edze be vevesese nava me o aɖe yiwo kura hã ye ŋutɔŋutɔ edɔ be yeaxɔ wɔtse ma le afɔdzixɔ gbɔ gake ƒle ge vɛ wòabe awo Yedzi bubu. bubu dzi yele meƒeƒe ɖe ye nyui o menye ye ŋutɔ ƒe didi wònye o ke boŋ nu ya ke le emea ye numawo wɔm nɛ akpɔ be nɔnɔme vovovowo yia dzi le nyɔnuwo ƒe agbeme ye tae nakpɔ be eɖewo kpãdokɔ ɖum eɖewo vɛ le teƒe aɖe be yease ʋeʋẽ aɖe ko ne yeƒe dzi adze eme aha nu bubu yi ke ga ewɔnɛ be nyɔnuwo tɔtrɔ vana wo mea ye nye enye gãtɔ kekea ke le nye nukpɔkpɔ tsi ŋu ye nye ga Ega. akpɔ be nyɔnuwo akpa gãtɔwoa wowɔ be ɖewo wodo fuwo kple ga eye wodzi wo kple ga ya ta nenye be ega mele nyɔnu si o kɔa akpɔ be ye be nɔnɔme trɔ adzi be ega nenɔ anyi ne nu yi ye be yeawɔ nu yi hiã ye kɔ yeata wɔe gake nenye be ega mele aƒea me alo ga mele nyɔnua si o akpɔ be ye be nɔnɔme trɔ kura eɖewo ma hi edze si nyɔnu ma wò nyame yi ke kɔa ŋu dɔ vivi ɖe ame ŋu gake ye nye ga meli nu yi tutu dzim wòle be yeawɔ mete wɔwɔ mo ta akpɔ be ye be nɔnɔme trɔ ale blanui ɖo ma hi eyomo kple tɔ mawo ta nenye be wò enye srɔ̃ alo ame yiwo ke le eŋuti nenema nenye be menye nu ma oa ke efia be woawɔ ayi ganɔ dziku dom be o leke ta yea nenema ko wòle ema ne dzɔ ko yomo ne dzɔ ko wòako ŋu hã ta nɔnɔmewo yia dzi le nyɔnu ƒe agbe me zã bubu magakɔ kpi o ma ɖe asi ŋuti ne nye sista nye sia ye hã yi dzi enye aɖe yiwo ɖeɖi tame ŋu ɖeɖi tame ŋu wɔnɛ be nyɔnuwo wònye ɖeɖitewo ŋu ta ewɔ abe agbakpekpe aɖe ƒomevi le wo dzi
ta ema yima ochi jojojo oji be yo di dem afi amare na ga no plamachi domia awo ba ibe jima majago ta kpobo totro via reva agbemani aha ta oli dollar ado holi le korang mana akuma kpoba dollar la ba asra ikane ma ke ngona doka vima ono yo ba typhoid ma wa ihanelle nyonwo garemo wa akpoba nu ya kaji yin le ya mamma awo ne ba ya ma chi jojojojo ta ma vovo gala do kwimo ayi ma vovo la do kwimo ta akpoba totro de va ya mama ala ba magal dada jijio kala ba nan fudani le mama kata e ba jima jama wanno ba le o la chana ta emma o de oliza akpekaka enya yawo to ati ena ne fa susu vude na no me pa menstrual asido anyi to ne nyonyo nyaje okay makwevabo ne nyonyo nya tro ni ya nya tro kwa mia to be affect na o fe system woni be o yona mo ike o medro be wa yomo o medu na be wa yomo me be ma bia be de leke ole legbo because nyento menya be nyatefe be yado yia me yona mo vide era be ne da be me ko ba be verse 7 ko men ale odema menya be mood swing aba pare leke ole legbo akpe le nyateƒe me no nye be dzinwaku ye dula ƒe me ele me be miaƒe nɔnɔmewo trɔna aha ni ke ko nye be eto vuvu le mesia me gbɔ nyɔnu ɖe sia ɖe kple ale nɔnɔmeawo trɔna ta no anye be eyi mawo doa ewɔ ya do yi menyanya ge hã o ame aɖewo va na nu do na ŋgɔ hafi woƒe asi ɖo nyia vana kaka ma do na va koa woƒe nɔnɔme trɔ mete asi ha kage wo ŋu ne ka asi wo ŋu ko kpunya aha ta he yo ne be miaƒe nɔnɔ menye mia ŋutɔ wewe menye dzɔdzɔme ƒe nuwɔnae aha ta miate ŋu atrɔ asi le ŋu alo naneke meli miawɔ ke nyi ke ko adzɔ nye be ame yiwo le mia ŋu miaƒe ƒometɔwo me yiwo gbɔ mi la ne nane li ke wɔwɔa yewo wɔ nonya bo ame ya ƒe nɔnɔme trɔ ŋke wɔwɔ ne emɔ ɖe ge wɔla ɖa bo eyi aɖe ƒe ŋu koe ne va yi kɔ yi fine ike fia be for example mi ko pa chote Mon Dieu, la cosa fue, mon Dieu, mon Dieu. kadai ta epe mo yenye wa mega gona issue nyego nyateƒe efia be miaƒe enye gbogbo le fi ele fe fi to ala be nenye be ntsu anyanye onya do ko be o nya tepe ya okay kemale nkuranu ko efia be ejire doa it will stop automatically ike fe be na no kemi menya wa ina na be ejire do krava jona la be eyomo eme idome gbo me bia ngere ko yomo dar enya ka ko eke ya kɔkpe ɖe ŋua miakpɔ be zigede miaƒe ŋuyomi ɖuna ŋuɖuɖuwo eɖuna ne medzedzina o zigbãtɔa wo susu manu ŋu o kake dze be nakpɔ be ne nɔnɔma trɔ ye gbe bubu gbe ne gaɖu ŋua ke nɔnɔma gatrɔ ta dze be mialé ŋku ɖe miaƒe gbe sia gbegbe nɔnɔ hã ŋu ŋuyomi ɖuna anyimɔmlɔ ne ɖeɖi te ŋu ko ɖi ɖe me Any of me do not, it has never come to mind. My friend is so much poor. Any of me do not have to change. Oh, I think my way, pa. Oh, okay. Really? Me konyo nyu obe mi alen kode mi hape ndudu mi akpo mi adokio. Na ye be ekpo be maybe ye friend no me change na. Alen kode no be de okay de do na na. Na menye ope cycle I tro. Alo de tenu.
alo efune fo ye ojo na tema kpora bere ne yedu enu yade no jode nu ka yedu na fi ya ha tama a akpede mi anu ekemejibe mi akwekova mia to fonucho efu pakpajinu bene nyonyo fofua o trona zikeda nyonyo gedo gbona be yesrome ye gomesam Como manhã sana. ela o yesrome ye gomesam uchu habe ina gomesam ebe ina wala na yewe ne ya ebe awo menye majimielo ebe ina wala ke mele affectionate oh let me blood mega mega ye gbo ponkra yo nya fofu kwa mega jibi ya po ye gbo bere kuku as a woman nya kai la si ole mpola especially mi ato Daí mama blodongo minha goma sesi ama nyawo asese pa ba nchu na senyo ngoma manya asese mama blodongo kaka je boss goma ba yi ya de pamukui tana yi ya va yi kwa no ma ga tro tana yi ma do kwa mise goma be yi ya le ya aha tan ni obi awo alo ni emi ba mi awo le yi mama mo miwe then buy kwa we just come back okay na ga trouble okay akpe fifia mechibe mi alenku eyayi na mi ato mejibe mi alenku de New York mi akpe totro ike vanana nyonwo mood swing ya nukainye the negative impact in relationships le mi akpe kadunya omede nukawe oblena yikemi popo nukawe totona leke ojona nukawo henavene samples of akpe eni gblɔ xoxo be nɔnɔme mawu ŋutɔ eɖo anyi be wòanɔ nyɔnuwo me abe ale nye sista gblɔm ena menye wobe dzidzi wònye be yewoanɔ nenem ƒe numewɔwɔ mo ya ta nenye be wòva dzɔ nenema eye le kpɔɖeŋu me le srɔ̃ƒe ye ŋutsua mede dzesi be nɔnɔme ma nɔna nyɔnuwo me o eye wòate ŋu atrɔ asi le nu o la ava dzɔ be edzre nanɔ srɔ̃ɖeƒe ehena dzre vɛ elabe wo nɔewo gɔme sem o abe ale negblẽ xoxo va yi be ye srɔ̃ me ye gɔme sem o nyɔnua hã be ŋutsua ne ye gblɔ nya me gɔme sem o ŋutsua hã be nyɔnua me ye gɔme sem o eye wònye be ame akpa avelia mede dzesi numɔ ta edzre kukluklu ma nɔ anyi yi ke nenye be edzre ma le dzi ʋuu womete ede dzesi kuxi ma wa ehena srɔ̃gbegbe vɛ ta enu ɖeka edzre tso dzre dzia esrɔ̃gbegbe vava ge ya nenye be esrɔ̃gbegbe va ɖi nu kae dzɔna ezu ŋukpe ne ƒome akpa kple evea vɔɖitɔ enye be evi nanɔ wo dome nenye be vi le wo dome ke nakpɔ be ɖomahi nyɔnua dzodzo ge agble ɖeviwo ɖi nenye be nyɔnua dzo gble via ɖia enɔ dzo ma megali ɖeviwo lem o ta efuɔ mia ɖe ƒomevi ava ɖeviwo dzi elabe ɖomahi evi fofoa mete tɔtɔ ɖe ɖeviwo gbɔ nenema o mia ŋutɔ minya mia dadawoe ale wole na mia eto vovo na ale mia fofo le na mi togbɔ be ŋutsu aɖewo hã woata woe hã mede nyɔnuwo tɔŋu awoe be kuxi alo fukpekpe ava ɖeviwo dzi akpe kaka enya miatɔ gblɔa elolo ebe
mood swing alo tɔtrɔ nyɔnu ƒe tɔtrɔ ate ŋu ahe srɔ̃gbegbe ave ne wònya he srɔ̃gbegbe ve koa ehe edzrewɔwɔ srɔ̃gbegbe ɖeviwo ƒe fukpekpe ŋukpe va ƒomea eva katã dzi koa dukɔ blibo la hã xɔe nye ma elabe tso fi ma ɖeviwoe va zuna dukɔ la yi ke fia be mood alo nɔnɔme ƒe tɔtrɔ ɖeɖe dzaa gɔmemasemase manyamanya ale yi ke miawɔ dɔ tso nu wa agblẽ nu geɖe ke ne mebia wa míatɔ hã ga nyama ke nuɖo ge na mi medze ma se ŋuɖoɖo le nyɔnu ƒe akpa dzi ke míatɔa woawoe ta aɖe nu le yi ke woawoe medze ma bia be ɖe mɔkanui ne susu be ŋutsu aɖa afɔ alo nukae ne susu be ŋutsu awɔ yi ke alo srɔ̃ awɔ yi ke akpe ɖe nyɔnuwo ŋu be woƒe tɔtrɔ ya mava nye kuxi o strategies yiwo ke ŋutsuwo wa put in place be woate ŋu overcome míaƒe nyɔnuwo ƒe tɔtrɔ ya kpatakpata ƒe tɔtrɔ ya nuke susu be ŋutsuwo woawɔ na nyɔnu. Yo, akpe. Afi ma ɖo biabia ŋua makɔ kpe ɖe tɔgbi kpegbe ƒe nya ya wògblɔ do ŋgɔa. Edzɔna be aɖewo yia manye srɔ̃gbegbe o, be wogbe srɔ̃, gake wo srɔ̃ ƒã nɔge dzidzɔ meli o. Ŋgɔmemasemase ya koe ale nɔnɔmatrɔ ŋutsua mete se gome o koa eva wɔ be míle srɔ̃ ƒã vɔ dzidzɔ mele srɔ̃ ƒã o. Ke akpa ɖeka he ɖe megbe edzɔna hã nenema edzeɖoɖo meli o. Afi ma va wɔ biabia gbɔa mekume gbɔna efia be yi ke ate ŋu ahe dɔlélewo kura vɛ elabe woƒe dzi sa always obi pie ma dzi yi ne ŋutsua kpɔ dziku because of the mood yo dzo le aƒea me va le afi ɖe kaka just because of mood alo vɔ menya be mood yi ke menye nane yi ke medze be ya take serious o gake eli ɖe dzime kaka koa BP va kɔ ɖe dzi meku yi dzi na. Yo, akpe. Ke biabia ya ne bia alo nya ya ne bia leke woawɔ ba dzigbɔɖi. Dzigbɔɖi no anye be nɔnɔmatrɔ nenema dzigbɔɖi edze be dzigbɔɖi ma nenɔ anyi menye gbogbogbo ƒe nya o nke dzɔ ne gatrɔ fifi le ne ŋkonko ega yomo ɖe asi awo ne ate ŋu ane ɣeyiɣi vi aɖe be nɔnɔme ƒe trɔtrɔ ma ŋu ne ɖiɖi vie afi nya ye li ne miagblẽa anyo ta ne dzigbɔɖia yome koa ke dzeɖoɖo communication yevuwo be communication ke abiegbe nke dzɔ nke dzi ye ta meka ɖe dzi be no anye be dzeɖoɖo ma li mi ɖo dzea mi gblɔ nya li nye nya ese gɔmea magadzɔ ake o be nɔnɔmatrɔ ko ke dziku alo awo manɔ nenema o tagbã dzigbɔɖi yevuwo be patience can move mountains ta ne gbodzi dzi koa ŋusia ŋu yi ge boboe dzigbɔɖi ma me ko dzeɖoɖo yi dzi koa ke ŋusia ŋu nyo ta tɔvi kpegblɔ akristi ke meku miaxɔ tɔgbi ƒe enya miaxɔ tɔgbi ƒe nya elabe woawo nye ŋutsuawo ta le yi ke wowɔ ge le yi ke wɔnɛ womenya be le wɔnɛ paka menye nyuie ta le yi ke wɔnɛ hafi egblɔ ge na mi ta meku mi ɖo gbɔ. Akpe ava le wògblẽ xoxo be dzigbɔɖia dzigbɔɖi le vevie le nu sia nu me nye velia ɖe nɔ gbɔgblɔm be nenye be ge ɖe esrɔ̃ɖeƒe kɔa edze be nano DDT alebe DDT ya nenoa menye ekutɔ wònye o alo menye atike wònye o atike wònye gake adegbe le ŋuwo boŋ menye be wòawu alebe DDT ya egɔme koe nye be dzigbɔɖi dzidodo kple tsɔtsɔke
DDT. Ye ma. Okay. Nanya ba gara srogbla makwa. Eje ba DDT ya nanwi. Nanya ba no DDT ya kwa. Nusi anu dodogero. Eje ba jidodo gbogbo mana no ma o. Ba eje ba na adeje si nyongu. Akpoda ba totro kawe yi aji le eva gbem ala ba nu jojo ma ono nu ma yi aji alo totro ma yi aji amanya gbara ka ko tawo abanchu na ejaba na de nkudi akpoba nke woni ba nana fa wona ya ono ji yi le yesro fa gbem kana nya ba edeje si nana ma ka o awe nya nchuata ade yiwa nyongu ana o nwa o ma onya seselela ma vano menya wonta o mo chota na wo na dejesia ka agbojiri yi nyu toma na yue mi pakpeli ado bo nkra na hidanchi o nka na du ontonya ma edoji jonemi nenye ba ma wina ma ko ba you are not caring you are not caring ono English gba do no you are not caring you are not caring ejeba na ke evelia ejebe amanu gomesese mana nonyi ejebe amanu gomesese mana nonyi ta nenyeba ateng gbojidi sesro goma adenano manu ado adejesi nano aye mutipa bubu enyeba ejebe na nne mon popo mi pakple sro mi adroje echedodo na nonyi ya bele mi glo on communication nenyebe mi li ejedo gai maka jijolia sro gboglo ga no bo o ni chomade enyaba nui tai nyamo mala odo kuna chuba enye ko yo mala lo tanenyaba nmoji imko akpogaba inchua anusroga nenyaba asro munan maga jojora nyonwa jia enyaba dolele hokoi ta achike wa jine dolele na anuna chia awoga na tovovo na hama ehiaba nchua o no maro yombe cancel ehiaba nchesrodefa akpakpleva waji cancel ama yoke onya ncho srodedem wado adangno wana wanya bele nyong kwagbem lenke kedekarem lefuarem nana jonade nyongwaji numa atanya vevesese are yo mood swing amanya vevesese kunyo are yo awo nchua yika numa hiana bumba leka ofi de viona isuku fia nyongwe jijo pom nkun yika magoma sego ke gamama o nchua ojivla aha ta nanyebe cancel o gedem nenema yo dejesi numawa onchua ha nyonyo gaba o dolele hokwa kwa bale magro kwa na manya cancel o kwa ada yo puma machichio manya de shadow amado ye waga bubu ablem ya basro da jinemi amado yo ka mino amado yo mado yi ka jina pona le basro da de gbanono ma akpoba amaro globa ye manya ye makare jiba rollins plus rowo jira ko aha akpena na ma to gboba asropa da shada jira no nanyi ake yo nyama ma to ma jagota akpoga ba wo tama mo kuma vi pom tafa na zoro ji a ho dan doga no bo eyi magara manya halo le na me yilo halo le na me ta wole to pai na to pai na nya ba mi to afodo fa ma ko nu mo kata nu chochoga ape efia be enu onye ike ele easy be mi solve problems yo kele mi apesro de pa enye enu bobo ike mi atama solve mi be mi da fo ni to alugoma sese mi to su mi asi mi afofo bede mi anyo nuwa nenye be egbojidan eye gapopo mi to ko egbele nesro be o nu ya ple nu ya tae o wa be
otrola ya ha asegome asron ke anyale ke ya no agba kudenu yado yiwa alwe yado yo mi anyo nyo gedewa mi menya totro ya penya to bo be jona de mi ajiga ke mi menya be enu onye yikele mi anwu mi pone be okay nano nyeva jo ba mi menye be nano nye wona mi enu onye le mi ame ike jona ga ke gba togbe gbogbo na mi be enu onye jona ela nye nyonu kwa ina nye nyonu kwa onono mo yi ga no totro da je be na dejesi na sonu tonu na etemnia afi na tama inyare blogger ne srobe ala o jona deji ala o jona deji ta na wonka no va kwa na hwena mala no va kwa na hwena mala mejibe mi alenko de alo enya de la sio afma bia bia enya de ye tabi no mpo anya de vata no baba glo ale ba epo ba de tamu ha woni be mi akono no mutro na atenwa yi do magbo de temu fiafina bona ndage akpo de biogbo ha ta de tamu ha woni na pepe de nwa de like ntu alo ameyo le nyagboko atenwa na le jodopo apomodo ikakpede miang awe be de tamu maga we be yakono no mu na troko ko especially la bame ko be mi me achia be malo mi menu awo mu but de temu e mo do me kaka gbo gava danu va wole ketale na de tenu temetio wedala kama ino blog okedi ejaba ntua edo woma do awo ntua na de desiba o agba nonu ya ale yenye nanna jojo le bagba yata ya akpere ngaro yada abo mani ba mi ola ba yawo ale yola fiat ma bona baba ma boy la ba ma bodu mai ntua ya manya la o nyoma it comes back to communication nenya ba de diate muwa awe madagaba o egba nyala mama wo nyu aha nenya ba de mana srowana nema nyama karaji ba ye ha agazire ji okokoko ba yebe yawe to gboba nchua do olia o gbogloga ba kokoko ya kakea nenya ba misa gomala mianu oma nyama karaji ba nenampa kuhia anonyo yake abele nye sister pa akpajia eponuto be de aha be like menya be totrope yi yo gaka de keta manua ye na be otro aha defia be nenye be maybe pepede nu mito su nyonyo asia totro makra me vavage kra wavano omorombeji tara gbede kejo omorombeji ha ta meku mejibe meku be fiafi bona ba meto gbo ba jalo mega alo bi ho okay meku menya nyonu do abe 60 years fifia kra 50 years Fifia kra 50 years. And me say nye panka de no boblobe. Yeah, no si fan na fifi like. Kobe no gachi fan na ye. Yeah, pela no khojo. Ne wona fifi like ko. Ke gabe ni jojo meji ya. Ye menya. Mejibe ma se akpamagome. No around 67 ka ko no ka ko nye food them now na magbegbe me bia na bere ya had a mood swing here because hojo be no si fan na kaka 5 minutes go ebe no ogbubo woni ya do yi ya wole ya hit la fi ye send me
tɔgbe meku ema de nka onye tututu abale mi dze gɔme xoxo me gblɔ be enye be mood swing le nyɔnuwo mea eli vovovovo ale be hema gblɔ ne lea mi gblɔ asi ɖo anyitɔ va yi enye be nyɔnu li asi ɖo ma anyi ʋua eɖe yi vana asi ɖo anyi tsona nenye be asi ɖo anyi tsoa ye hã egakɔ seselelame bubu vana no elabena kpɔ nyɔnu ƒe dzɔdzɔmea eyi ke eʋu gbegblẽmɔ dodom kɔa efia be tɔtrɔwo dzi yi le eƒe agbe me gake nenye be wòle dzi ʋuu va xɔ ame aɖewo tso ƒe 40 ko wotɔtɔ ame aɖewo ƒe 50 kɔ yi ko etɔ nenye be va nenema eʋua mega nui wɔm o ta efia be eʋu gbegblẽ ma alo ɣeyiɣi ma etrɔ le nyɔnua ƒe agbeme ta ye wɔnɛ be dzodzo ma ƒomevi nava eƒe lãme me ɖokui gɔmeseme aɖe yiwo ne dze gɔme nyɔnuwo menyana se ɖe ga me ke ame aɖe va ka asiwo be o ega dodoma aƒeme fia hafi woagblɔ o ke nu ma ye wɔ ta menye edzoxɔxɔ ɖeɖe dza hã ko wobe nuwɔnawo hã trɔna ta ne akpɔe mía ŋutɔ minɔ mía dada kple mía mamawo ƒo be wotso woameno ƒe se fu ɖe no ta tututu nenema wònɔna le woƒe agbe me ta ihe tɔtrɔ bubu nye le nyɔnuwo ƒe agbe me dzɔna woƒe gaƒona kpolia zawo ye wɔnɛ ye hã ta tɔtrɔ wònye numa tutu ye wɔm be woɖo woyina ɖe woƒe tsitsi ɣeyiɣiwo me ta tɔtrɔ yi wònye va woƒe agbe me keke nke dzafi nyɔnu ƒe tɔtrɔ sugbɔ zã leka every time they are changing tɔtrɔ ele ŋutsuwo hã me gake zi geɖea ekpɔ be nyɔnuwo nye ame yiwo ke mi gblɔna be mote doa dzi o aɖe yiwo nɔ to ɖom woƒe lãme ŋutsu aɖe yiwo ŋutsuwo nɔ anyi eŋua nɔ wɔm gake mekpɔ go gake nyɔnuwoa woɖoa to woƒe lãme ta nenye be nua dzɔvio ko edze be wòado ɣli be nane dzi yim ta ye wɔnɛ be minɔ kpɔm be nyɔnuwo tɔ enɔ ŋutsuwo hã me gake ale akpa kple eveawo lé nea ye wɔnɛ be ye nenema because ŋutsu a logic wonye logic me míɔ emotional beings mi nye ta kaka nua dze gɔme ko dze be wòadze le míaƒe mo woɖo to ɖom wo ɖokui adze le fi sia fi ŋutsuwo tona nusesẽwo me gake woayi ava be ɖe xɔ me woade ŋgble tso nu oke leke masɔvi nu ka ma wɔ alo wolé wo ɖokui gake mía nyɔnuwo ya edze be xexea me katã nanya menye nye gblɔm o tɔgbie gblɔe dzɔdzɔme eɖui nenema menye mía amewo katã le afi ya míawo gblɔm míaƒe nyaselawo le to dzi wɔwo ganye wu míawo kura gɔ hã meɖe mí be míagblɔ be mɔkpɔkpɔ ya su mía si ta míawoe ganye wu ta yiwo le to dzi ya woawo hã wo vava ge kple wotɔwo akpe kakaka abe le yi megble va yina nenye be message ɖe le asiwò ne be ya na mi kɔa mekuku de ɖe míaƒe Facebook platforma aƒetɔ Frank ebe akpe ke míayi dzi kpla zi geɖea mía nyɔnuwo mie dzina be míawɔ tukaɖa kple ŋutsuwo ɖe nu yi ke dzi yim le mía me ta míada gble be le míaƒe akpa dzia míhiã ne dzigbɔɖi le ŋutsuwo hã ƒe akpa dzia wohiã ne dzigbɔɖi le agɔwo katã ma míhiã ne dzigbɔɖi medzi be mabia be le situation ya me
miato blo cafe ya kemeje mia agedeme community alo miape culture alo society me kemi lede nukai womole yikemede miape mood swing ya jola be miato globe echebe na kpere no nwa na wonane ya ka miape culture na no lia o da sireju alo menye bo me da sireju kra alo ni me o me fiami o wontu eto domegbo miato ya menyi wona do kata do de sia de aha to bobe lekonia he is a cultured man ya kemenele ketafi ema meduji me buna tebe chonu be leke even a separate language e pevegbe plepe no fiamo ku the culture no edeto gake he is a man that helps a lot in the house hey ekpenades wrong he is always there. There are things I cannot say here, but he is a man you can learn from. When you study him, when you learn from him, it means your marriage will work. That is what I know. Woman, kaka enya mede ke na epadam se manya be esronto de konu for me kenye me vanya yebe alu me bade je yebe amegede yoke let the konu nya ya ora sisera o me pena do so. Oh wow, enyane na ma de me kuma jibe mi cafe fuma mi society de how is our society our culture helping in this mood swing how are they helping and after that I'm go fuji how should they help me kuma ho mia da togba yo akpe Tigedo pona nyonu by minye am blue inferior. Is it inferior? Vulnerable layer for women. Tao pona be mama le mianwa balo le njum. Nenema society la afia alo everywhere. Manya afia kaka zigeda nenemo jenaima. Aha. Be nyonu wa mama le yasio. I know about Yapa no mo petro troya pakpa de haina. Ala bene no ma troko ejena muna mi bo mea jijore kamala mo. Aha. Mo yo mavana. Ta woni be no ma otrona. Ta yo nyebe nuto yo mamile. Opo mi abame o kenye gbojo menene mata. O wona mi nenema. They treat us like that. Aha. Ta no anyebe no ma troko nana ma olema aha kan pupu ma oji lo jebe wako nkejo ni nyonu a mi jebe mi akonu nya eli mi agble tana mim de domo nana ma dolele ha babage tana nya dali no ma tro nana ma enye masusu be anyu be ameyo le miang to koma plimi na nyabia biada yiji o me yang chomogbe o awo nwe kaken kakefe ya loko be pa no mo majeje miu ipa zozomba nsiang tro nkuku hamagala moniu na pekpedam nke liwana wane to je dodo ma nkejo mo ga buiko na zabubu mama ga no niko be o nyonu wonene ma kwemi da semu yi aha na wonene ma kanyi kamijiba mi adada madadagada talojaba jadodo mana yiji bo nkejo amasi amatama we manya ofumato alo meyo le gboko emi gbanya le to komo gbo mizu gana to masi amali na nofia tano anyebe amade nyonu ade pano no metro agba mi pebo jijo le muni nkekeve megbe na ga kpoma lokoyimo belo budedo pis ajo amayim kaka budedo pisa na pekpede nwi keli na ne to je dodo ma okay afi mega kwa benenye be me atama educate me at because ever jabe zigeda me
onanone nyɔnuwo ku ɖe le ke woale wo srɔ̃wo ku ɖe how you serve your husband esrɔ̃wa enu ya challenge ele nu ya ŋutsua alawo dzi edze be na wɔle na nu me yina dzi zã le míaƒe culture me gake mi mete fiana even mía nyɔnuwo kura mete fiana mía vi ŋutsuwo be nyɔnua ala trɔna ya ala wɔna ya nu ya yina dzi ta nu va mete fiana nu ma gake mi te fiana mi ha na time afianu mía vi nyɔnuviwo ya mi wɔ ame eve yina anyinɔƒe ne mi fianua mía vi nyɔnuviwo over wɔm vɔ ame ɖeka maybe mesa kpama gɔmɔa tukara anyinɔ ge koe ta ame ɖeka ma xɔ susia le mía tɔ gbɔ. Akpe abali na gble na dɔdeasi le míaƒe ƒome kple nuto yiwo me mi le si be woawɔ le amegbetɔ yiwo ke yɔna be ŋutsu kple nyɔnu gome sia le kpɔɖeŋu mea nye makɔ ɖokuinye wɔ kpɔɖeŋui mamanye gbɔ menɔ alebe mamanyea menye vovototo le ŋutsu kple nyɔnu dome nenye be nyɔnu detsi ƒo gea ŋkeke li wo ŋutsu hã naƒo detsi nenye be akpleɖaga ŋkeke li wo ŋutsu hã naɖi ta nyɔnuwo yina agble ŋutsuwo hã yi agble mi katã mi wɔ dɔ ta le nutoma me yi ke mi nɔa akpɔ be menye mamanye koe dɔ ma wɔm o ame yiwo katã le teƒe ma kɔ akpɔ be woawo hã wo viwo ŋutsuwo vovototo mele wo me edɔ ɖeke meli nye nyɔnu tɔ eta ne aɖe yi wɔ ne mi nye ɖeviwoa ne ame aɖewo tɔme de ma ke ame aɖewo agba klɔm ame aɖewo ŋu ɖam ŋkeke tɔtrɔ ge nenema ta dɔdeasi ma le mie katã mía si meganye be wɔ aƒeme yi kokoko yi ne tso eta nakpɔ be tsã nenye be enye ɖevi mi tso be le nutoa me fia mi le fia ye ne wɔ ŋugbegblẽ ya ame tsitsi aɖe kpɔ kɔ edze be wòahe to no dziwò la mekpɔ mɔ wɔ gblɔ nya ɖe ko elabe ŋugbegblẽ ne wɔ ata kplɔ va aƒeme hã ne kplɔ va aƒeme hã baba no ekpɔ ma gake gbea eva wɔ ŋku ʋuʋu va wɔm be na ame aɖe dzi be awɔ tɔtrɔvi aɖe le viwo ŋu agblɔ be edzivi kpɔ kple tɔmawo ye wɔe be tɔtrɔ ɖewo vavã le míaƒe agbe me ŋkeke yiwo me ame aɖewo kpɔe be abali ne gblɔe nea tsã wo xɔme hã eli ame aɖewo kpɔe be edɔ ya nyɔnu ko le be wɔwoe Ekude no kuna ko nyata kunya ko fujina mizi akpe ame aɖewo kpɔe be dɔ ya nyɔnu ko le be wɔwoe ya ta nenye be wo ŋutsu ne wɔ ma ke ezu kokui le ntoma me be kpɔ mi kpɔ nyɔnu gbɔ me aɖa ye wɔnɛ be ŋutsua ɖewoa togbɔ be dzodzro ma le wo me wòle be woakpe ɖe wo srɔ̃ ŋu hã womewɔ go le kpɔɖeŋu me egbɔ domahi ŋkekea me wotu tsi edze be nyɔnua na yi ɖe teƒe dzidzi aɖe ave ku tsi mete nyɔnua gblẽ ge ɖi be yi ɖeka ne yinɔ ave kui edze be miayi wo hã nakɔ gagba ame aɖewo li mote wɔwɔ ge nenema elabena wo ya kokui ta medzi be magblɔ kpie ko be tanyea mi he da ɖia yi ke ne nye tɔtrɔ alo mood swing yi ke nɔna nyɔnuwo ƒe agbe me woli zã sue aɖe ko mi te eka asie ele vevie be míatso ɖe le mía nɔnɔewo ƒe agbe me alo míaƒe azɔlizɔzɔ me ŋutsu nakpɔ esrɔ̃ alo ŋutsu nakpɔ nyɔnu ade dzesi be nyɔnu ya ɣeyiɣi aɖe li tɔtrɔ va na yeƒe agbe me nenye be tɔtrɔ va ɖi nu kae mata wɔ hafi nyɔnua ƒe dzi nadze me míegawɔe be nyɔnua ya doa dziku akpa kple tɔma o nenye be mi wɔ nenema efia be masɔmasɔ vava ge nenye be masɔmasɔ va nenye srɔ̃ɖeƒea esrɔ̃ gbegbe vava ge yiwo ke megbɔna mía dzi de go akpe kakakaka míaƒe yiyi va yi boo ta next week yi ke nye
feedback bega metutu a meko bizame no ga na me meko oga vavage ni aba inyayaji Ne maulo. ta o mawu ya da sire ji hoho because eje mi aiji ta ne metenya da penya ta onya hoge fifila next week mi aga inyaji enya ole Caesar wa maklimita next week gadre pasere ganyi tutu na no ebenigba TV fienyi bokonao ezananyo bye bye. This life where they see so you know be like they say the day before because of jealousy oh brother is killing brother because of money I say